جرونه یا کردستان جا روجاوی کردستان دما خوش به بینرین هجا ایرو هشت گلان 2026 جروجان روجا اینی امیجوار بلتنا دانی ساعت 7 پیش کش بکن پشتی بنا بره. بری بینرین هجا مج روجاوا سرکیا ل روجاوی کردستان دست پی بکن کو اوجی یک جوان روجاوا سرکیا روشا دیلگرتیانه هریداویه فرمانداریا گشتیا هیزین اولکاریا هندرین آسایش پارێزگا حەسەکێ دەربارەی بەردana دلگirtiyan daxuyaniyek weşand fermandariyê diyar kir ku koma tê berdan ji 232 kesan pêk tê. Fermandariyê got di çarçoveya biçeanîna peymana bistûnhê çilê ya di navbera hikûmeta Demkiya Sûriye û Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de îro komeke din a dîlgirtiyan hate berdan. Her wekî diyar kir ku koma dîlgirtiyan ku navê wan di lîsteyê de ne îro digihêjin bajarê Hesekê. Fermandariyê daxuyand ku ev kom neya dawiyê ye û hewldanên wan dê dewam bikin ku heta ev dosya bigihêje serî û weregirtin. Di lîsteya ku hatiya parvekirin de navê 232 dîlgirtiyên ku têne berdan heye. Belê bînerên hêja di keliyên destpêkên ku şervan ên dîlgirtê digihêjin cem devra mêlebiyê yên başûrê Hesekê diyariyan didin endamên hêzên asayişê bazinên ku bi destê xwe di hindirê zindanan de çêkirine didin asayişa jinê. Dîmenên pir bedewin em yên ku di dema keliya van diyariyan radestê hêzên asayişê û her wiha kesên li wir dibînin dikin de hatine berdestê me em bi hev re lê temaşa bikin. Havalı evli kur çekirine. Bir havalı şunu çekiyor. Havalı evli kur çekirine. Adam hapse çekiyor. Tapçı çekirin. Belê bînerên hêja ev dîmenên destpêkê yên ji gihiştina karwana çaremîn a dîlgirtiyan yan ji bo li bajarê Hesekê bûn. Ji xwe me dixwast dil dixwast ku niha di van keliyan de bi awayeke zindî dîmenên ku ji nava Hesekê bu bînerên hêja re par ve bikin lê ji ber kêmaniyan ji ber hinek pirzirêkên got derketine em lêborîna xwe ji we dixwazin em ê hewl bidin di nava bultenê de dîmenên bi awayeke zindî rast bu bînerên hêja re par ve bikin lê em bi nûçaxuya derêzê de em ê dewam bikin ku li gundekî ji bo şehîd genco gundek û serbest ê girê spê merasîmeka navendî hate li darxistin xelkê bajarê Dêrikê xizmên şehîdan û her wiha şandên ji girkê legê û derdora wan beşdarî merasîma sersaxiyê bûn. Meclisa Malbatên Şehîdan a bajarê Dêrikê ji bo şehîd genco û serbest ev merasîm li darxist. Bi sedan jinên herêma Dêrikê beşdarî merasîmê bûn û sersaxî dan malbatên her du şehîdan li wir hate gotin. Şehîdan berdêlên her girandan dilsozî bi şehîdan re bi pêkanîna wesiyeta wan pêk dibe. Ji ber ku bi saya şehîdan gel heye û mafê xwe jî parastiye. تشتكي ورسر في آخرين أمن خديه في آخر
شهيد خدين في ولاتي او الشهيد تكوشيد داي او الشهيد دلوب خوينا زلال رجاندي او الشهيد الجولو بيلانا ما يبقى في خبي فاين او نخدي في ولاتي بفان شهيدة بفان قهرمانة ام دبيجن او زمان خدي دايما ام خدي لوي زماني دار كافن زماني مايا او زمان هبونا مايا او زمان اخا مايا او زمان بدنا مايا امي درجي زماني برنادن قد شب بي بلا بي قد ناترسن قد بي موراجي نبن او وقت قد نكيا مايا كرما جاهايا دبيجن دمي مار بريندار دبي كيدا انسان بكافي بر بي ودده گلی هوالنا بریندار بینا کیدا ما بکوی برواوی پیوه بدن لی امی قد او پیوه دانا و گواشون دا ناویزن و امی قد سر خلهم بروا ندانن و امی قد تصریم کاری صرفا قبیل نکن ام جواره دبیزن ام هنه و امی هبن ام کرد راتنا دنیای و امی کرد سر خدانن بمرن جیانکرین به ماینده اف شهید حتی اف گل هبه و جیان ببن ده دیروگ ده جیان کرد ده وجدان گل بله بینرین هجما گوت روجاوا سرکار لروجاوی کردستان یک جوان مجارا دیلگرتیانه و ایروژیم هری داویه دو دیلگرتیان دن هاتن بردان لنوا باجاری حسکنه از دریش ناکمش برکم آگاهین هری برفرهترین تکلداری وی کمش نوچگان خواه محمد بادلی وار بگیرین محمد دمات خوش بم محمد ایرو جاره کدن خلک روجاوی کردستان خلک کرد به تایبتی چاویوان لحسکی بوم لحاتنا دیلگرتیان بوم ام آگاهین برفره ما جتا وار بگیرین سردار سواف جتر و چی تماشاوان را قربالغه کم مزن لوره هر چندی کو که خوشی کم مزن دن کتی دل خلق می روش آوای کردستان سردار کون اف دیمنن هند بینن دیمنن دیلگرتین کو دست حکومت دمکی دبون نهاد وان کلیان ده سردار او هاتنه جالیه هزن سوریا دموکراتیک و وقت جوینه که جوان را هاتیه کرن دا کون ناوین وان ناسمایوان بنرن هن جوان به مالبات خورد پیوین سردار بنرن هن جوان به مالبات خورد پیوین سردار تنحدو بيكو شهرمونه خير بدينا سردار اف دیلمنه دیلگرتیه که به مالبات خورد آخوه بنرن او بكيرت بيبل كويه مش قامش لو بيه تجعفرينه او القامش لو يا دايكاتيا سردار افديل جرتيه كم بدي اخرت بيبل كيف خوشيه كمسن كتيه دلي براستي يعني اف جي وقت بك داغوت كيف خوشيه كمزن يكدن كدلي خلق ما يروج آوای کردستانی کو او جی به بردانا وان دیلگرتی کنها هون دیمن وان دبینن هر چندی کو او پیمانا بیسونه چله یا کو دناورا هزن سوریا دموکراتیک و حکومت دمکی دگو خالنوی یک جی او بردانا دیلگرتی بو لی حکومت دمکی هر چندی اف مجار خستیا نوا بازاران هر جار زختن لی آلین ریوریا خواسر و هزن سوریا دموکراتیک دیکه لی ده انجام ده ایروجی دصد و سی و دیلگرتی هاتن بردان سردار دناف ده کامیروان تلویزیون ما کانال ما او جی ایرو هات بردان که خوشیه که مزن خزدل هوالن خوش و او جی اوجلان سیدو بوکو ده تاخن شیخ مقصوده دما کل سر کارن خوبو او جی جالیه حکومت دمکی و هاتبو گرتن ایرو او جی نوا دیلگرتیان ده هاتیه بردان براسی اف دیمنن کون دبینن پرانی آوان دیلگرتیان ده دست حکومت دمکی دبون یه که هین نگهاشتن جم مالباتن خواه سردار اف لیور کون بونه شوه دورا کوه لی به
بین رادسکرین بو مالبات وان ل چارخریا صباغ یا باجار حسکیه لی اف دیمن هوند بینن دیمن کو اف دلگرتی لویدرا وک مدسپیک دا گوت کوم بونا لویدرا وک جوینا کی جوان راحت چیکرن ناون وان هاتا گرتن اف جی بنرن هن جمال باطن وان گهاشت نویدرا سردار گهاشت نویدرا و دخوازن زاروکن خو ببینن لی پرانی وان کل چارخریا صباغ لی هویا زاروکن خونه بنرن امهنه کی بخوازن دیمن زیادتر بدن شكو داريه؟ هو معناها تجي دلقرتيبو بالي افش معناها كم صال؟ كم صال حبسي ده؟ 4 ماه ونيف باش بالي اف 4 ماه ونيف جي او جي دقرتيجهن حكومة الدمكي دابو يعني هجمارة كم مزنة دصدوسي ددي القرتي هاتنا بردان كردن عربن ين سوريا مقاتل بردان يعني سردار از خوازم به باوای کی هنا کی دیمنان جوار بدم سردار و دیمن دی يعني اف گروبه کو هات بری 20 دقان گهاشتن بدران وقت مدسپیک در گوت يعني اف گوری پیمانا 29 چله بوکو دیویا هر دو عالی گرتیگه خواست بی بکن بالا بکن لی حکومت آدم کی اف مجار وکم گوت جناب بازاران در باز دکه هر چندی کل سرانسری روش آبای کردستان مالبات آبان و برین وان دیل گرتیان داد کبن کولانان بخوازن بزانبن روشا زاروکن وان چنه روشا گرتین وان چنه ایرو اف هجمارا دسلوسکی دو گهاش نوی درا لیهین دیاره هجمارا که مزن هند دست حکومتی ده هر چندی حکومت لگوری پیمانا 29 چله گاوان ناویجا شو هندزانن کو دوشی او دادوریا گشتی آواهی دادوریا گشتی دیویا کو بها تا فکرین لیش بو مسئله او تابلویا کول سر تنه بناوی عربی نخواست ناوی کردی لسر دینن او جی دیارا کو اف پیمانا 29 چله هین کلم لدونه هر چندی کو هزن سوریا دموکراتیک دی مسئله ده سردار گاوان داویجه لی حکومت آدمکی بتایبت دمجارا دیلگرتیان ده کلمان دردخه دیاره که هجماره که دن مزن دست حکومت دمایه مالباتن وان دیلگرتیان روزانه لی پولانانه لی باجار روش آبای کردستانی تجدی دیره که بله محمد حسکه تدوگره حتی کوبانه بله محمد از خوازم محمد بله محمد از خوازم وی که شتاب برز بکم روشن در باز بوجی هر روش تکلداری مالباتین دیلگرتیان چالکین وان به آوای که زنده متو بجدار دکریم محمد او دایکن لعفرینی هبون زاروکن وان دیلگرتی من گلو آگایا وی که هیا کو زاروکن وان جی خاطیه بردان آنا دناوا وی کومین دیلگرتیان دنه یا نه سردار يعني براسي ام ناظن قهاتنا ناظن الصدو السيو دو ديلجرتينا بله ليه هنا كود ديلجرتين مالباتي قناه دينا من تاني قلت بكو چند كاس هاتنا بيدرا او جي دستور جيزن او لقاريه جرتنا وقهاشتنا بيدرا لي وكا مالباتينا باواي كي فرمي هبدو نديتنا تاني لفر كومبونا ديلجرتيان هيا نها تي تخميكرنش بيدرا جارا كدن او بين راشتن دلگرتی بين راشتن و بچن چارخره صباغ دوار صباغ اول ودرا همو مالبات دلگرتیان قوم بونه داكو زاروكن خو ببینن براستی ایویا ماشي او مالبات بگه جا او دلگرتی وانی کو گرتیه از باورم افجنه جنکه یکو زاروكن و چارن ایویا ما او جو که چاو تانی سنتمان براستی هر چندی کو از دهاتم او خو پشاندان جبو دلگرتیان چه بو او جن الودرا الوسع خو نشان داد خاص بزانبه روشا هفشنی وچیه بله محمد پرسا هری داویا هر تکلداری وی کی به نها لګوري اگاین لګالت او جوینا کول ور پر دریش بک یا نام جبر کو کته جانی زمان مالباتن وان لبندوانن او قربالخه کی پر زده جهیا سردار نها او جبین بداوی بویا نها وقتی زانین کو اف جصبها درکتنه اف دلگرتی درکتنه برچیبون نهال ویدرا وک خوارنه کی جوان راحت چیکرن خوارنا خوارن وک ناور کی هاتن استاندن او نهاد چنک لیندن ده او جبر درکبن سردار
بله بنرنامج جوان جبر در کevin او جبر در kevin نها لیور باس هاتنه آمده کرن و دریاوان باسان ده جارکتن بچن چارخره صباخ یاکو لوی دوری او مالبات وان ورن پیشوازی کرن یعنی وکم دا دیار کرن سردار دیاره هجماره کدن مزند دست حکومت دمکی ده هیا هر چندی کو ام به هجماره دبینن کیف خوشیه که مزن خصیه دلیمه براستی دیاره کو هجماره کزیده هر چندی کو من فرس جوان دیگران کرم گفت این أبالين والورد دسي حكومتي ده هنا اللي قلت وانا هنا قلت هجمار هيا هجمار كمزن هيا ليه هجمار هاتيه بردان السروي نابرا هيدا سوريا ديمقراطيك وحكومتها الدمكي لها كرن هابو شندي تفاصل زوبي بردان ليه انها ايرو باواكي راحت هاتن بردان وايرو شي لفرد الباجاري حتى كيكون بني داكو وان بفن بكين بالباطن وا بله محمد بادرین لوچگانی ما جناب حسکه تکلداری دیلگرتیان و جین کنها دیلگرتی ین هاتنه سرباز بردان لیه لور باوی که راست هم آگاهی به ما و هم جبوه بینرین هجار پار وکر محمد ام گرک فاسیات دکن لی دنوا بولتنی ده اگر کهون در بازی نوا مالبات این گرتیان و گرتیان هفت دیتن جمعی دیسا جاره کدن هول بدن بری خوابتن بدن تا لنهاز جاره کدن دبیجمش بو وان آگاهیان گلک فاس هر هبی بری بینرین هجا اف لجیکو دسات و سود دیلگرتین هاتنه بردان لی و که نافبرک و که کنو چگانی ما محمد بادلی جانی زمان نافبرک لی هاتیه داین و لورن و پشتی چنگ کلیه دن و در بازی گل مالبات نخواب ببن به دمک دریجه او مالبات کل بندا وی کلیه بن و حسرت خوشی در باز بکن لی نتنی لحسکیم هر لقامش لوجی مالبات دیلگرتیان روزانه دنوا چالکیان دبن و دخواستن دنگی خواب بگیرن هر دری داکو دیلگرتین وان لوان وگرن جبو وی کشین نوا باجری قامش تو گلو بندواری که بچه آوای هیا امی وی که جنو چگانا خواه سارا حسن هم ببن سارا دمتا خوش بم بله دم باش سردار بله سارا لحسکی مدت دی دیلگرتی لنوا حسکینه پشتی چند کلیه دن دباکو به مالباتین خواره ایدی ورن پیشبری هف مالباتین خواه ببینن حسرت وان در باز به لنوا قامش تو مالباتین دیلگرتیان ین کل بندا زاروکین خواه روشکه به چه آوای هیا با طایبتی اتمسفره کو هینها چه آوایه بله دوباره سلاف جبوتا و حمو تماشوانان شخوان هات وان کلیان دا ام چارخره یوسف گلو کام بونه دورده بلکه همو مراق دکن کو راستیجی دلگرتین کو هاتن بردام به طایبت لگوری هفیمانا بیستونه چله کو همی دلگرتی ورن بردان جبویش یعنی اف خالکو گلک دلگرتین کو هجماری وان دست حکومت دمکی دا وان بردان جبویجی اف قافله پنجمین کو ته بردان قافله پنجمین کو هجمار وان دسیو دکسن کو هاتن بردان گوری کو ناف جی هاتن دانین لی راستیجی بکی نها باجاری حسه که هر کس لور جویان کو جوین داده لی دفر کیف قاشی مالباتن دلگرتیان او کو راستیجی گلک مراق دکن کو کنگی زاروک وان لاوی وان هفجین ایگو خوش کو برانه بگن جم زاروک خو یعنی وان حمیز بکن بدلکی خوش راستیجی به مورال کی گلکی مزنه کو زاروک خو حمبیز بکن راستیجی مرود کاره بیش سردار جیروک که به طایبت ورده درکت کو ناو دلگرتیان هات برد نشاندان کو هات بلاف کرن یک جمالبات عبره یک جالیه چل آقا وان بو دلگرتی جور بو ناوی ناوا لیسته دتنا بو ل به رنگ کی سورپرایز ام جرا بیشن کو جم مالبات خورا لیدا و به وی اوای دلخوشیه خسته ناوا دل مالبات در راستیجی ام نهات کارم بیشن کومبوینه که لور تکرن کو پیشوازی زاروکن خو بکن کو زاروکن خو حمبیز بکن به وی اوای مرود کار
وره بيجي يعني نها دفان كليان ده ايكو بندي لاوي خانه ايكو بندي براي خانه ايكو بندي هفجين خانه اف هجمار يكونها چار خريا يوسف گلو كومبو بناكو بندي بندواري وان اوكو زاروك وانو حميد القرتيجي بگن فر باجار قامشلو يعني انها حال حاضر بندانكو راستيجي بهجمار كي مزنو بكيف خاشيك كو راستيجي ناي سر زمان بكي هناك نيرين كيف خاشيجي ام دكارن بگرن كو نها بندواري وانو كيف خاشيه وان راستيجي مورالي وان جبو او مالباتين كو بتايبت حروج دادكتن خو پیشاندانا جبو زاروك خو از دكارم هناك نرينام بگرم درباري و مجاردن ها دسبك دما خوش به هون بندي حميد القرتيان بخير وسلامتي ور هستي و هون جبو دلقرتيان دن چه بيجي يعني ايش خويا يروم كيف خوشن يعني انا وقت روشنا وروسي روشا عيدي حمام مالباتي يصير الفيدك حاضرين ام ديسي كيف خوشن يعني تشي شهيدي مورن تشي سيري مورن ام كيف خوش ببن يعني برا خوي صانبي يعني ام 24 ساعه تاثر نقابن جو يصير ما حياه جو ورنين بردان ام 24 ساعه تاخابن وبدركبن برخدانيه شي بكن صام جابه هر مالباتك ایرونی بکو راستیجی زاروک امخوا هفجین امخوا و خوشک برای خودیت او هر کس بنده کو زاروک انوانو دلگرتی همی ایکوش باجاره قامشلویا ایکوش چلاغا و ام بیجنج عموده و هر وکی دن کو راستیجی ورن بدلکی خوش وان پیشوازی بکن. بله سارا حسن و چگانم جنوا قامشلویم تکیلداری کمبونیا کو جبو پیشوازی کردن دیلگرتیان جنها و دست بکری آگاهی ده سارا جبو وان آگاهیان گله سپاس هر هبی بله بینرین هجا هم لحاسه که هم جل قامش دو روش بفیا و یبولی مگوت ده نوا بلتنا خود جیم بطایبت دما دیلگرتی گهشتین گل مالباتین خو بطایبت نوا حاسه که امی حول بدین کو به آوای که راست با آوای که زندی وان کلیان بو بینرین هجاره بدن پاروکران او به هر رجل وان کلیان شاهدیاوی که بکن لی ام نهاد نوچا خویا دریزی ده دوام بکن که نوچا مجی تکلداری کوبانی کوبانی هری داوی خواندکارین درچوی هبون او دوی چارچوبه دجیم جناوا شست خواندکارین درچوی لکوبانی باوک او کچا خو هبون به هر به زمان خوی کردی به زمان خوی دایی که خواندن او به هر رژیم درچون قداندن باوی شهید او خوشکا شهید باورنامین خوش دیاری همو شهیدان کرن چروکا وان او رویتی وان یا خواندن د راپوران و چگانامه هیویدار حرانی ده امهیم ببن بسایا روندکن دایکان به وی گوتنا بواته ایرو زاروکین کوبانه دایکو باوین کوبانه به زمان خوی کردی دردچن جاره یکمین د دنیای دا نل هر دره تنه لجه کردان لکوبانه لزانینگه ها کوبانه کچک و باوی خواه جاره یکمین زمان کردی به هفره دخونن باوی شهید و خوشکا شهید جبونا کو خودی درکتنا لزمان کردی درکوین ایرو به هفره ریکا زانست و زانبونه دوام دکن دست پیکم لو هر دیان پیروز کن باو و کچا خواه به هفره خواندنا خواه به داوی دکن جبوتا واتای کی چاوه هیا زانینگه ها کلاها برخودانه یکو به خونا زاروکن گل کرد او زانینگه هات آوا کرن یعنی از دیدا بوم خودان باورنامه جبوه بومن هسته کی پر جدایه از پر کیف خوشم و آلیا گیزی پر خمگینم یعنی از دیاری شهید دادکم و باورنامه دیاری که چه خواهدکم دلیلا دی خواندکار زانینگه هیبو اوگر هند زیار خان از دیاری وان دکم و دیاری همو شهید آزادی دکم و داویدا جبو پیش روزی که چاوه یعنی جبو سوریه جبو رجلات ناوین دبی کو ایدی ور هستیه ببینن یعنی گل کرد خدان زمانه خدان هبونه وی زمانه ویه بو یجی یعنی از بو هر کسی کرد بیجم هر کسی حسکری کرد یعنی بیجم اف باورنامه لو پیروز به
چه جیان دکی دمات کلک خوا باوی خادید توی به هفر خواندن خواب داوی کرد تایبت جید دم کده که هر کس خوازه زمان کردی تو نبکه بریگه سپاسیاتت کم یعنی راستی هیجان یعنی کیفی من پر پی خوشه و از و بابا هر دی زانینگه هیدر چون و زانینگه همه جی ویجه و زمان کردی بود تشتکی هری خوشه یعنی زانبون پر خوشه لی زانبون اب زمان تا خوشتره فدما بابا هم را گو کچا من تشتکی وانی هیا حوالتیا من ویجی دهندر رفیدا پر خوش بو یعنی از بیرا دبوم آلیکار تشنه دیروکی ده او مرا دبو آلیکار دگریدای ویجه یا کردی یعنی حوالتی بو بری گو باو کچ به و بری گیجی بسای شهیدان گو هیشتن ام گانبن زمان خواه سر آخا خواه بخوینن ام وان سپاس دکن باورنامه خواه دیاری وان دکن بلی بینرین هجوه که کنو چگانم هیودار حرانی گوتی اف هست هر کس جان ناکه هر کس نابینم پیره چه نابش برکم تشتکن نجری زیم باف او که چانگوان بیجه باف و زارو که خواه ده زانینگه که ده نه ده پرورده ده زانینگه که ده به هفره بقادینن و بوی آوایجی ما خواستم وی راپورا هجا با بینرین هجا را پار و بکن ام بنوچا خواه درسه ده دوام بکن که بجیم شروان و فرماندارین یکینین جنین شنگالی پشتگیری دام پنگاوا خود درکتنا لیکینیم پاراستنا جن یپجی یک ج فرماندارا یجشه سوزدار آگری گوت ام به پیشنگتیا هیزین یپجی بون هیزا خو پاراستنی سری ده امک یجشه تکشینا برخدانا گلیمه روشاوا سلاف دکن او کامپانیا ام همو یپجینا ام سلاف دکن او پشتگیریا خو را دگیهنن کمپانیا یه پژه دای دست بکن همه یه پژه نه هم جوک یه چه پشتگیری آوید کن و دبیجه سلاف دکن تکوشینا یه پژه نه تنی جبوی گلی سوری یا دام بیجن جواکا سوری جبوی تواهی گلی بندست به تایبت جبوی جنا جهه سرفرازی و جهه کیف خاشیه راستی تکوشینا یه پیشیده ده مشانتن پیشنگتیا دیگه در سوریه دیگه جبوی تواهی گلا جبوی تواهی جواکا جهه ام بیشن تقدیریه و جهه کیف خوشیه یه جشیوک ام بیشن یکیه جنه شنگالی رول میسیونه یه پیشید آوا کرنا یکیه جنه شنگالی ده پرورده کرنی ده جه 2014 حتی رجا ایرو بیشتر صدا که چجنی ما جدت داعش رزگار کرنا و هینا جی تکوشین دم مشاندن هینا جی انسانی ما جدت داعش رزگار دکه. اما که شرفانه نیازش پنگاوا کویه پیش دای آواکرین سلاف دکن و بحث کردن خوشوان را دشینن و امی حتی دایجی پیشگیریه پیشی بکن یه پیشنا پیزانی آوا بیه خوین رجاندیه کد دای خویدان دای یه پیشی به هزاران شهید دانه یه پیشی دیگری که کاوس ساده آوا بو لیدجی تروریسم شر بکه امی حتی دایجی پیشگیریه یه پیشی بکن داماد بیشتر یه پیشی ام هزا خوش دیگرین ایراده جنین روجاوا هبونا جنین روجاوا ام حسکرین دوباره سلاف دکن ایرول پایتخت ترکیه انقره جوینین گرینگ هبون دایکیر آشتی بر روژا دایکان گراخویا جوینین به پارتین سیاسی یعنی هری سرکین لنوا مجلس ترکیه را دوام کرن دایکان ایروژی به سرک او ریبرین جهپ گلجک او اک پارتیه را جویان پیام آشتی دیالوگ و چارسری دان هر وحاد روژا و دایکین آشتی ده داخوازا هفدیدن الگل ریبر آپوژی هبو دایکی ناشتی لپایتخت ترکیه انقره در روژاوا سیاسی دنا. دتکلین کوبریا روژا دایکان دست پیکرنده دایکی ناشتی به پارتین سیاسی جدار جویان. دایکان هیوین خویند درباره آشتی دیالوگات جواکی و پیواجویا چارسری ده پار وکرن. دایکی ناشتی ایرو چون ناوند آگشتی یا جه بی پارتیا گل آکوماری.
Di civîna bi serokê CHP Ozgur Ozel ra dayîkan bangên xwe yên ji bo aşîtî û civaka demokratîk anîn ziman. Di dawiya civînê de dayîkan laçikên spî diyarî CHPyan kir. Ondan sonra ben heyetim. Merhabalar. Teşekkürler. Yek ji civînên girîngên rojê li Partiya Pêşerojê Gelecek Partîsî pêk hat. Di hevdîtina bi Ahmedê Davutoğlu re pêvajoya li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye hate gotûpêşkirin. Davutoğlu herûha gulên di Saksî de pêşkêşî dayîkan kir. Kendisi bulunamadı ama İstanbul'da. Ev diyariyen Hebalawi Salih Hanım'e ev buxar ji xwestiye were îro lê nekariye were İstanbul'e were jî vê diyariye Rawestgeha din a dayîkên aştiyê AKP bû. Hevdîtina bişandeya bi serokatiya serokê Koma AKP Abdullah Güler re bendewariyên derbarê pêvajoyê de hatin nîqaşkirin. Doh jî şandeyê serdana navenda partiyên MHP, Saadet û Devayê kiribûn. Di şandeya dayîkan de berdevka Partiya Dem Ayşe Guldogan û parlamenter Adaletkaya jî amade bûn. Ji aliyê din ve yek ji mijarên girîngên di rojeva dayîkan de daxwaza wan a hevdîtina birêber aporeye. Ha diyarkirin ku şande dê serlêdanekî fermî ji Wezareta Dadê re bike û li ber Wezaretê Civînekî Çapamaniyê li dar bixe. Serokkomarê Tirkiye Erdogan di derbarê pêvajoyê de peyam dan dîsa got vegertuniye lê li ser erdê jî di aliya qanûnî de ti gaveke ber bi çav tuneye. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de daxuyaniye ekdam. Erdogan di fuara Saha Expo 2026 a li Stenbolê axivî û di derbarê pêvajoyê de got ji vê vegertuniye û dê tune be. Erdogan diyar kir ku tifaka gel navenda siyasiya pêvajoya ku di derbarê çareseriya pirzgirêka Kurd de tê meşandine. Wê diyar kir ku pêvajoya li ser armancên ku Tirkiyeyeke heq dike ku bi dest bixeye. Her çi qasî peyama ku pêvajo dê bi biryardarî dewam bike da jî daxaftina xwe de bernameyeke diyarkirî an gavên nû yên derbarê rêzîknameyên qanûnî de zelal nekir. Bi bendewariyên derbarê demokratîk bûn, garantiyên qanûnî û rêzîknameyên parlamentoyê de ku bi taybetî di qada giştî de tê nîqaşkirin, niha bal li ser gavên pratîkê yên Enqere wê di serdema pêş de bavêje ye. Her çi qasî nîqaş li ser pêvajoyê dewam dikin jî, derdorên siyasî hêvî dikin ku rojeva parlamentoyê di hefteya pêş de hîn zêdetir bi xethevgerê. Siyasetmedarê Kurd Mihemed Emîn Pêncewînî destnîşan kir ku dewleta Tirkiyeyê ji neçarî berê xwe daye Kurdan bi gotina wî niyeta wê ya aştiyê nepaqije û got dewleta Tirk tenê bi gotina demê wan da dike ger rêber Öcalan azad nebe û çareseriya pirzgirêkê nebe yasayî dê pêvajo bixetime û pêşketin wê çênebe. Salek bi ser Kongreya Dozdemîn a Partiya Karkerên Kurdistanê PKK re derbas bû. Lê dewleta Tirk bi xemsarî nêzî vê mijarê dibe gavên xwe pir hêdî davêje û ti gavekî şênber û yasayî neavêtiye. Derbarê vê mijarê de siyasetmedarê Kurd Mihemed Emîn Pêncewînî axivî. Meseleyê Kurd xwe ferz kirduwe li Rojhilatî Navrast ke ebê çareser bikire ew ji li encamî 45 sal şoreşî çekdarî PKK û xelkê Kurd li Bakurê Kurdistan. Li encamî ewê ke hemû milletî Kurd rûyan kirdi ew şoreşa çekdariyê Bakurê Kurdistan û bi hîwayekî zanî bo paşerojî geşî milletî Kurd. Pêncewînî da diyarkirin ku nêzîkbûna Tirkiye ya bi Kurdan re ji neçariye û ev anî ser ziman. We girbêto li îstewa çareserî meselê Kurd neke
تورکیاش بەر ئەو گێژاوی گۆڕانکاریەکەوێ کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستایە. ئەو گۆڕانکاری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە شەڕی ئێران و ئیسرائیل و ئەمریکای لێکەوتۆتەوە. گۆڕانکاری تری لە ناوچەکە هێناوەتە مەیدان وەکو گۆڕانکاریانەی کە لە عێراق ڕوویە، لە سووریا ڕوویە و گۆڕانکاری تریش ڕووەدا. پنجوینی بانگ لی دولت کرکو بری روشتک بچه ریبر او جلان و گرتین سیاسی آزاد بکن. تعامل لەگەڵ بەڕێزۆجەلانەکەن بە نهێنی کە سەرۆکی ئەم حرەکەیە و کە ئەو ئیشەکان جێبەجێیەکە کە بە عازی ئەو خۆ لە وەختی کۆنگرەکە بە تەلەفۆن بەڕێزۆجەلان قسەی لەگەڵ بە ڤیدۆ بە تەلەفۆن قسەی لەگەڵ ئەندامانی کۆنگرەکە کرد و داوای لێکردن کە ئەو بڕیارانە بن کە ئێوە ئەمانە بە دەوڵێتی تورگەڵێم کە ئێوە ئەمانە ئەزانن بۆ بەڕێزۆجەلان بەرنادەن سربەز ناکەن بێتە دەرەوە با بێت بیبینین حیزبەکەی بیبینێ. محەممەد ئەمین پەنجەوینی دازانین کو یاک و دانوستاندنان تێک دەبێ دەرەوێن دەولەتەیە. ڕێی من ئەوەیە ئەگەر دەوڵەتی تورک لەم ماوەیە بەڕێزۆجەلان ئازاد نەکاو بە فعلی ئەو شتانەی کە ئێڵێ بە قانون لە پەرلەمان نیکا بە قەراری تەشریعی و قانون لە پەرلەمانە پرۆسەی ئاشتیش نامێنێ و احتیمالە وەزعەکە بشێوێ زیاتر وەزعی ئەمنی و عسکەری و ئەسڵان ئیسە بریا چەند ڕۆژان بۆ چار ژنên داعشiyên ji Avustralyayê ji kampa Roj hatibûn derxistin û ji bo vegerin welatê xwe nêdema ku ev jin digihêjin welatê xwe ji aliyê hikûmeta wî welatê ve hikûmeta Avustralyayê ve du ji wan jinan bi tawana ku jinên di serdema xwe ya li nava Daişê de weke kolelêkirina hate girtin û yekê din jî ji ber ku endama Daişiye jinekê Daişiye ew jî hate girtin têkildarî vê yekê hikûmeta Avustralya jî baveke eşkere ragihand ku ji bo rewşa van kesan ji bo rewşa van jinên Daişî gotin ya qanûnê ye. Jinên Daişiyên Avustralî ji kampê rast çûn zindanê. Ev dîmenên gihîştina du jinên Daişê bo Avustralyayê ne. Dikêliya digihîjin yekser ji hêla polîsan ve tên girtin. Jina binavê Kewser Ehmeda 53 salî û keça wê Zeynep a 31 salî bi kolekirina jinekê têne tewanbarkirin. Li gor polîsan Kewser jinek li beramberî $10,000 Emerîkî kiriye û wekî kole li cem xwe hiştiye, ev jî wekî sûcekî li dijî mirovahiyê hat binavkirin. Roja duşemê dê li dadgehê li daxwaza berdana wan a bi kefalet were guhdarî kirin. Bi giştî roja pênçema bihûrî çar jinên Avustralî tevî zarokên xwe ji Sûriyê vegeriyana welatê xwe. Ji nava wan li kêleka Kewser Ehmed û keça xwe. Jinekê din û lavê xwe jî girtîne. Janayî Sefara 32 salî bi tewana derbasbûna herêmekê din dest têrêxistinekî terorê tê girtin. Parêzgeran xwest ku wê bi kefalet berdin, lê nehat qebûlkirin. Serokwezîrê Avustralyayê destnîşan kir ku tişta wan ji hovîtiya Daişê cuda dike serweriya qanûnê û got. Ez qet bi van kesan hîs nakim. Lêbelê ez hest bi zarokan dikim ew qurbaniyên biryarên bavê xwe ne. Ev jin û gelekên wekî wan. Sala 2019 ji hêla hêzên Sûriya Demokratîk ve hatin girtin û ji hingî ve di kampan de bûn. Serê çend salan van welatan qebûl nedikirin ku welatiyên xwe werbigirin û wekî kesên xeter li ser ewlehiya xwe bi nav dikirin. Li xeta enerjiyê ya cîhanê dîsa alarm lê dide alozya di navbera dewletên Yekbûyên Amerîka û Îranê de li tengava Hormuzê careke din geş bûye. Êrişên hevbeş, êrişên hedevgirtî, tankerên desteserkirî û teqînên li pey hefyên li kendavê. Washington tevî vêkê jî îddia dike ku agirbez dewam dike lê Tehran wan bi binpêkirinan tawanbar dike. Bi gotineke din şerek heye lê du aliyên xwe serkeftê ragihandin jî li qadê hene. Li rojlata navîn agirbest heye lê alozya li ser erdê dewam dike.
ریا و گوهز انرژی یا هر کریتیکا جهانی لتنگا و هرموز جارکی دن بوی ناوندا آلوزیه. لگوری فرمانداری ناوندیا امریکای سنتکوم هیزن ایرانی سه کشتین شرین امریکین کو بربگندا و عمانی و دچون کرنا آرمانج. سنتکوم دیار کرکو ایریش بروکت درونان او قییکن بلز بیک هاتیا. واشنطن راگاند کو ایریش هاتنه تک برن. پشتیوه که هات راگاندن کو آویتنا موشکان ناوندن درونان او بارگهن فرماندارین ایرانی هاتنا آرمانج کرن. لیبلی داخویانین تهرانی جین امریکا پر جدا ترا. مدیای ایرانی ادعا کرد که امریکایی تانکره که پترولیا ایرانی کریا آرمانج. تانکره لدورین پراوی و گراوا قشم بویا آرمانجا ایریشین هوایی. ارتش ایرانی دبرسویده ادعا کرد که وان لروشلاتی تنگاوا هرمزی لکشتین شرین امریکی خستیا. او آلوزیا لکنداوی بوی آوائی بداوی نبو. ایرانی را گاند کوی لگندا و عمانی تانکرا پترول اوشن کوی دست سر کریا. ریوبریا تهرانی ادعا کرد که کشتی حول داده که اخراجات پترولا ایرانی آستان بگه. لخطا اماراتی جی تفگر هبو. حکومت ابوظبی را گاند که پرگالین وین پاراستنا هوایی دبرس و ایریشین موشکی و درونانین ایرانی ده هاتنا اکتیف کرنه. ناوندین پترولی به تایبەتی ین لدردورا فوجیرایی هاتنا آرمانج کرن و لحرمی دنگی تقینین لپیه و هاتیه بهیستن. دو وقتکی کروشا لحرمی آلوزده همو چا و گریان سر دونالد ترامپ. سروک دولتین یک بین امریکایی اپراسیون داوی ین لدجی ایرانی وکی شلالیه کی بچو کولیستوک بناف کره. لیبلی وی دجیه ده پیامکی پر دجوارتر دا و گوته. گر اگر بست تیک بچه و پر دومان جی ایرانی بلند ببه. اگر بست کونیزی محکی دمریت ده نها بجرباندنه کی کریتیک را روبرویه. او جیهان بفکار لاحتمالا پفچونه کی نویا مزن لتنگاوا هرموزی تماشا دکه. بلد وقت که روشال روشتات نوین به آوای ده نابرا امریکا و اروپا ده جناکو که هر کد چن زیده تر دبن سروک دولت نجوین امریکا دونالد ترامپ گفا باجین زیده لسر یکتیا اروپا حتی دمکی باش خستیه لهم وقت وی که جد دمک زرال جبو بروکسلی دیار کرد. ترامپ پشتی پیوندیه که تلفنی به سروکا کمیسیون اروپا اورسولا وون در لین را آخویم. وی گفت دوی یکیتیا اروپای پیمانا بازرگانی یاکو هاوینا بوری بیک هاتیه به تواهی بجیبینه. ریوبریا واشنگتونه لسر بلندکرنا باجین نها یا جسادی 15 لسر کلوپلین اوروپی با صادی 25 فکاری بوم. لیبلی اف گاف ده جوینین داویه ده دمکی هات رواستاندن. ترامپ پیمان تنجی بروکسل را شانتو گوت پیمانه که پیمانه اگر او نین بجه آنین باجین گمرکه ده بگین آستین پر بلندتر. آلیا اوروپی جی باش و گاون ناویجه. اورسولا وون در لین تقاض دیگه کو پیمان لسر باورین هفبش او قاعدهین هف پار هاتن آوا کرن. یکیتیا اوروپای هر وها ادعا دیگه کو واشنگتن نکاره بیک آلی باجین گمرکه زیده بکه. لپشت پرده تی گوتن نقاشین راستین نه تنه لسر بازرگانیه یه. تی گوتن کو ریوبریا ترامپ رزگنامین دیجیتال او جنگه ین اوروپای دیگه آرمانج. هر چندی نها خویا دیگه کو آلوزی کم بویا جی نها همو چاف لسر چاری تیرمهینه. جبر کو اف دیروک دکاره دسپیکا کریزه که آبوریانو دناو برا دولتین یک بوین امریکا و اوروپای ده نشان بده. بلی بینرین هیجام لبردگی جین داویا بلتنا خود بجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دنا با خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار.